Hallelujah. After Yesu ilesu. After Yesu ilesu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. After ilo lelei. After ilo famaodi. Hallelujah, Lord. It's a town on a man. Hallelujah. Fa paleino. Yes,
sohani le nganga pa ia matu te wala au e ia o le mea nei matu te wala au e whaatasia e matou nei tae au ia vea nei mafutanga ta mama to te taitonu la e whaatasi ma i matou ne ia matou whaalonga ma whaatino le upu ni matou loa ta maa le tāua le o mai whaatasi whaamua o e me uma ta maa matou te si atu vi inga ia te oe e matau tia lava oe o oe le tua supernatural o oe le tua ma losi I sosoani mai e matou taito tasi o le tama matou te wala au e whamanuia le matou mafutanga nei tae au whamanuia e le af matou whaalongo mai e le upu tama ma i manuia lo whaatasi lau anganga pa ia I le ekalesi le subafo Yesu amene ma amene ma amene mai se pati na vi ia le tua nei tae au amen. We praise the Lord. Thank you, worship team. Whaafeilua e atu tatu e kale sia malu nei tae au. Whaape foi niso o lo asi asi mai. Whaafeilua e foi atu tatu malo nei tae au. Amazing Grace for Hosanna. May se pati enough to meet our brothers and sisters from Hosanna. Amazing Grace. Amen.
Ia whaamalo o se taimi tā ua telele nei. O lo fia whaamanui atu fo ele tu ia te oe. O te fia whaamanui atu fo i tato ekalesia. Whaamanui atu i ta mama tina matutua. Whaamanui e whanau tupulanga. O te tatono le fina ngalo le tua. May the Lord bless you and may the Lord encourage you. May the Lord give you strength. Wana o le tua e mowai le whaamanuianga. Amen. O le nei tai au. O te fia. Whaafelo ai fo I eno matamata mai lunga le ea. Praise the Lord. O tele awala le tua e sosoani mai e tato ia longo atu ai le upu. Po le a lava le coronavirus, you know what? O tu malosi mai bele tu ma oe ma'u. Amen. No harm can come against you in the name of Jesus. He is our rock. He is our everything. So I know ele masisi o tola o atu I fafo ale I whaamanuia lo loto nei tai au. Amen. E a tato teimi tau fo le nei o le tato sfuluai o te whiwala au atu tato ashes mai tulu mai ai su e ato me lofa na mo le tua nei tai au o le taimi e a vai tato I le tua. Whatever the Lord has given you whaamanuia le tua te oe o le taimi fo I le tua fo ai fo I tato le tua that he may continue to bless you and I. E mo le fata oto mata upu tolu fai upu iwa se yo o le sfulu ia e ava le li I lo oa ma le whaapopolo o au mea uma tutupu. Ona tutu moai lea o fale saito I le mau e feo sofi fo I au tu ngā waina I le waina fo. Pa mai e wha overflow mea le tuna e watu ia te oe pa e lo wha mua le tua. Amen. Al teimi ne o te wala awatu mane a tāma oi. Mane teimi te siva mai a oi luma te wala awatu tato e kalesia I po. Teimi ne sa wema mai lo sulua I luma tato ashes. Amen. Praise the Lord. Apele worship team nei tai up. Amen. If I love oil ma fie tua, this is your time to worship the Lord. You dance to the front and put it in there. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ia tele lava va venga le tulo fai mo tato uma lava o te fie whaftai atu fo e ena. Fai ma mai me lofa ai nei fale. E ofo I mea lofa ese o whaamanuia lava o tau e sunga whaafia ngainga. May the Lord bless every seed. Mea o e luluina I matua whaamanuia le tua ia te oe nei tai au. Amen. A se taimi tā ofo ele nei o lo iese a inga pe a uma nei o tatalo mo tatu suluai. O lo iese a inga matua te fia tatalo ai whapito to dedicate unto the Lord. I eili pui puinga le tu e luna nei a inga I wha o ngā foi tamaiti for God's glory. I pui pui la tu cause o lo iele wala au o lo iele tusi utusi le tu o mo nei whanau that they may be used by God. Amen. La tatu tatalo. Tama matute tuara tumatus fuwai for your kingdom if fa lau e kalesia tama if fa e me olo e fa tonu ina mato as a family of God to do for you. Lord bless us in sua for Yesu. Amen and amen. Amen. Ya time now te wala watu sungal fa fianga me se patina mo asafo avia. Amen. Kope foi Helen ka ko ne ka. Ia o failo mitia fo le face 2 le nei tai au. Hallelujah. Wa ka fia face 2 fo. Talo fatu le nei aso le tatu I kalesia. Talo faptoi le sunga ya foma. Le sina atasi mai fo ia o le sunga ya taupa uma. Fo I mapa esi. Ia tatu malo asia smile ia ma grace mai no matautia leo lauli ia ai lenga tailea ia ele I mo se ava no e felo ele sunga ia o le mo le swafol le vainga le ia le tua la water to worship team se ko o melka ko worship team ale la o fit ka ko pesele nga o mai vai asulea the Lord bless you and keep you amen.
Yo ula e kwai le worship team halu lo pe pa ulua pe pa ukolu. E halu atatou Lord bless you and keep you. Bato pisi mal pisi le. His shine upon you, gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. Deus mal pesele tatou famul mole. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. Ya, lo ye fa sa molta to pesile o ye ka fa sa moina. Ya se yusu ya la se temil fa sa mo ya la vala watu le ele ainga lea o le ayang o lo yaise talo fa pitoa fa pa yail fa nau se sumai ma tato fa taya toi foi ile pepe fou lea o le sunga ya fele lima ma te malo talo ya sumai tato faftaya tu le tua ono le fuai il fa manuianga le nei ainga ya sumai ya pati mai tato ese le ma nei ole tai lava talo ma nei lua ma il fa sanga tu tato kalesia Haleluya. Talo ya tasanga isaula tu tlane ole. Ya ole sunga ya talsanga ya tasileo kamuka sa fausiaina nei fale. Haleluya. Ya na umolon faul fale le tu faul ole ainga tama. Ese le leu fuanga nei taulelea. Ya o I fo ile sunga ya ai fo le sof tune pule male faltua male fanau ya o le atato fafta ya tu le tu le nei ainga le upo le tua ya tu ina maita maiti ya tia ufa mai Yesu ai au le vavao ya te ilato ya tarsanga malima Maltus ai mai se foi e pule mal fanau se fa fonga mai upu nei mai la fionga le tua o le fanau o le mea lofa mai le tua o le fanau o le fa manuianga mai le tua o le vaiasu lea sa tatalo ai mo le fanau na mai la e le tua le pese le tatou te pese ai ya le fa manuianga le tua le sa fa pela ya le fa sa mo tatou pese nei vaiasu ia masalo ele ia o mai le vaale o mai ele fa sa mor pes ia ai tarsanga ma lima pule male fanau o fa manuele tua ya te tau ua alofa mai le tua o fo ai mai le fanau amen fa mai la le afionga le tua ia vai fa le lei le fanau ia o ina le fanau ia tutupua e ia le tua ia lava le tua ile lana upu e mawhai o na whamanatu ia e tātou le tāua o le nei vaenga ina ua whanau mai Yesu Keriso sa tuina atu foi o ia le malu ina ia whapa ieina sa papatiso ina foi o lea tātou te wholo ai ma whata i inga o le talo e whalongo mai po e mafo whau ko ngai fau mai il tatu vaenga lea le falong mai tarsanga o le taua la o le vaenga lea o le tuina atu le whanau o tamaiti le I malama la tau faltanga
A o I e tu ina atu I lātou I le atua. E o whātuai o lātou soifua. Ma tautonu ua iai fo I le puipuinga ma le whamanianga le atua. Ma ua le vaenga nā talo. Ia, malo. O le a tātou te talo la. Talo. E tu ina atu le whanau I le atua. O aso lai masangi nga si I whanau ma e le whaife au. Ia o tō tele le nei whanau. Ia o le mwhailanga si I langa o kele I alu le tim. I ngai vai aso masina e tele. Ai o le a o wala watu le tatu wasenga o whaife au. Wha mole. Po ai o hawa noa. Se tu lai mai e wha e atu tau au. I le nei whanau wai luma nei. Ia na lela o whaia se tatu o te talo. Ia wha mole lu sunga tu to tasi. Atu o mai ia fau. La usus oi le la o fa ia tua ia le tatu fa Samoan peselea ia ole a tatu sile mai tatu kale sil fa Samoan la usu on fa ile te talo e atu sulu ona Samoan na manuia mai leli manuia mai leli sulu ona fofonga leli lili walo mai sumawai lofi. Amen. Thank you, Lord. Mo ini mai o tatou fonga. Se mo ini mai fa mol. Le tuai o matou pepese atu le fa manuianga I whanau. Le tai au a o whae atu limo au na ia I lātou. Le tua tuna atu le nei whanau ia te oe. Lātou le tua le nei o mātua tuna atu le tua mātou te talo. Ia lau whamanuianga ia I lātou. Talo foi le tua mo le lumanai o nei whanau. Ia lau puipuinga le tua. Tai I lātou ina ia whātau nuu. Lo fina ngalo mo I lātou lo mātou tamā. Whawtaile nei aso ua whātasi mai lau e kalesia. O ainga ua mai moina le tua lau whamanuianga. Ia I lātou o whamanuianga foi lea mo I mātou uma. Mātou te wala au le tua ia manuia le nei whanau. Talo whapatoa mo mātua. Mwhaina tai ma ia a o I lātou. I o wala le tua. Ia whatau nuu lau polokalame mo I lātou. Puipuia I lātou I ngā luenga le tia polo. I nei mwhai ona tupu I o wala le tua. O le mātou te talo lea le tua ia whamanuia. A o te tupua ele nei whanau.
Whaia lo fina ngalo I o lato wola. E ala li suafo Yesu Keriso. Amene, ma amene, ma amene. Whaftai. O lo iai tusia, whamole mole sei lau atu ia o le nisi, Lyle, Beauty Ayang, Lisi, ia o le tusi le whamauai le aso le nei, o le si, Filia, Lee Max, Ayang. E pati mai o leua, aftai. Eternal Praise, Ayang. Atara Diamond o Peta, Ayang. Amani Efficiency, Ayang. Akape Matthew Jr. Ayang. Yeah, kids, look at me. Now, that paper, that certificate, you keep it forever to remind you that you belong to Jesus Christ. Amen. And you can show your friends. Yeah, viele tua aftai. La Sam, ese simio. Hallelujah. Ole taole nei, ia. Ole tatu falong ole fionga le tua, o te langona la velolotu. La tua tu le nai minute ia pe tasi pe lua. Ya fauma le sina. Pe tolu pe fa po alu atu au tatu faila unga le tai ole nei. E fa ya le ia le ai. Ole mata upule tala noina le asol nei. Ole nganga pa ia. Ole supernatural. Ole nganga pa ia. O te talula. Tu inatu le nganga pa ia. Se tala. Awal popole fo ila o kirfongi. O sauale. Le ai alua ia. Pola se me ua drop atu le nganga pa ia. Ilua loto. E fa malo siai. Fa talo fai fo ile nei tai au. Ia. Su mai fai se lua tala. Ua lua langona mai le nganga o le tua. To say. Oisi fai fe au. O loo sa fai mai fo ile nei tai au tau susunga. Tau sao niuni. Ele lope la tu fo microphone ya o tau. Pola stala le tua nei aso. Pati mai mo sunga ya fo. Male. Al tua ya le sin. O le tato e kalesi, o le si tato e kalesi le loken. Amazing Grace, e lua tato e kalesi e loken. Ia o le. Ia, whaftai. Le atua, le ua maua never no ta ua. Amen. Tonu fo ia lena a matamea ia le. Tina, ia fai ua tua, ele umi fo ise. Fama losi pe ona tu mai leva no ele. Tama fa le nganga fo ia po le sunga la apostolo. Ia vai fo i lo leo fai ma. Funga ta mul ma ainga mesi fo il tato la lai o i login. Ia mule to ile nganga faftai i la sunga la apostolo mal fletua ia hel mesi fo i pa ia o tato fai nga luenga. Ia mal lo tato e kale sia nei i Hosanna Brisbane. Ia molo tau te talo, amen. Tai tonu sa tau talo sia i mātou te talo. Ia ne fo o lo fa wau pe ale pui nga le atua mesi o fa manu yanga le atua, amen. Tonu e tele ni me le lei ni me mata utia o ni va venga o fai le atua nei taimi fa pe nei ono le anga le lei le atua e tau te talo. Ia la atua tu le ava no le tinana te amataina ia fa o toilia ia no fa lo love. Hallelujah. It's a blessing to be here. O se whaamanu ianga lo tātou tāpua I whātasil nei a sa. Na mao mai e asi lo tātou tamai le asante anei. Ai whai mai o le phase 2 e a mata I le aso. Whai atu leo le matala, mate lo lotu mai la. Whai mai leo lan saunoanga. Ia, o mai sa ungi.
walong wingala akeling yesa. Ke waku se lua avangoa. Ai maa fo ia kui loken. Ai whai menga ngapa ia. Ngā le pauala leo leo sai te lua o ai lota maa. O ngā kou sa ungi lo lea kou ke a maka leo salo na lua au kuso. A lea la ua wha apō maa ua le ai. A lea ua maa maua lea wanoa. Wha a auro il nei asa. O se upo tu e tamai lo ua loto il nei aso. What an amazing thing to come together as a family of God. I know it's been 3-4 months since the lockdown. Te loa lewa na fia sau te wa ai ta mama tina whaleanganga ma wa ai au friends le lotu. Iau te iloa lana whai maita mai nā taim ngofo whalele lalo. Ko su e leleilo wo langa po o a mai. O le songa fo ngā mo ma ua o kele le PCO. Sometimes our service, we think we're doing it all for God. Yes, which is true. But sometimes we miss him completely because we are so busy doing this, running here and there. Alawa levang fai mailo tama. Ngofo kasi mai ai lalo. Ngofo kasi mai ai lalo uwai pe o Maria. Se I ai mai la o ai. E whaafo wailo malosi. Malosi le tino. Malosi le mafau. Malosi le anganga. Whai mai le tala le toia ina o Ioane. Ia kai o whai mai le pele. O te loto. Ia e manuia I mea uma. That's exactly what the Lord was dealing with us during the lockdown. Whai mai tama. O ke loko, ia lua manguia I mea uma. Ia lua manguia I lo pulelaa. Ia lua manuia I le ainga. Ia manguia le lua ulunga ali. Ia manuia le lua whanau. Ia lua manguia pe alua o mai. Ia lua manguia pe alua o. Se pe corona fea mafea. E alu alo wakali I le manguia. E alu alo wafine le manuia. Ai se a. O ia o le atua o manuia. Whai mai o ke loko ia kou manguia I mea uma. O le upu foi le nā mol tātou ainga nei tai au. How's your journey? I would like to encourage you to enjoy it. Enjoy the journey with your Father right now. Our government's trying to define a new norm. I'm telling you, our God doesn't change. He is the same yesterday. He is the same today. Tomorrow, your God will still be the same. He reigns. He reigns. Heaven doesn't panic. You know, God looked ahead and knew way ahead that this was going to happen. So as a son and as a daughter of the living God, this shouldn't surprise us. This didn't take our Father by surprise. He's been to December already. He's been to August, September, October, November, December. You name it, 2021, 2022, he's been there. He's gone ahead and prepared everything for us. Jeremiah 29:11 says, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Ofuafuanga lo tatama. Tate manuiai. Tote manuiai Brisbane, Forest Lake. Maute manuiai Logan. Se fe pasi ia sa vilio el coronavirus. E fiki a ke oe. Aise a o le totol tama ima moe. His precious blood is the assured covering that you and I have. Awala le fefe. Lengo le fefe. O le au penalty Apollo. Go out with the assurance that the precious blood of Jesus covers you. Alu lau whanau le aonga o lo sausawina le totol tamai mamoe. A alu falfainga luenga. You walk in and you declare. You tell your environment. The child of God has just entered the room. Align with heaven and let the covering, let the angels of heaven cover me today. Why? For I am the daughter of the God Almighty. Enjoy the journey. Awak fai mai sole makua ile fia lo loko ngiva I kau. Enjoy it and really sit down
at the feet of Jesus and say, what have you got for me this season? O le ase upu mai a te oe mo au malo ainga I le nei vai tau. I le suafa Yesu. Amen. Amen. Ile tusi ole mo mosa mai mo sul mal fitu o lo iai le tala masani tatou faita wina. Tala ia koriata ma ta vita. Le fa utuse fa malosi te aone fa popoile. You got to have a winning attitude. Ia te oe se mio manu malo. No na ta pena ele atua ia ta vita ile pa mamoe ele yo il te meto fie o ia ve matupu a mese fo ia anga e mai fa pena na tau le tau o koriata te tali ton fo te minei o lo ta pena o ele atua amen o lo ta pena o te pito sili le na ta ua o na ta pena o ele atua te me fa pena no mai fainga ta mpupunga when you trust totally unto God amen ina we tu ato tolo fa tu tuanga malota lito nunga ile atua o ia na te mafaya me uma he will go before you he will go after you amen o ia fa penana mua o ia fa penana muli ia te oi o te fa ma losi o ainga le tano you got to have a winning attitude amen when you have that winning attitude you will slay giants amen e fa penana fa to ilaloina e fa penana fa umtiaina koriata amen o sau ai na fa penana luafta ia hallelujah. You know, you have to have that infilling of the Holy Spirit. Amen. If I tanga oe, if I penana nga luele nga ngoletua, if I tumule nga ngoletua, it's only yet oe, ina if I penana, fa to ilaloina koriata na fa talimai, fa to ilaloina sa wai. Amen. You know, when you have the winning attitude, you will have faith instead of fear. Amen. Hallelujah. Ayate oe le mio manu malo e fa penana fa tangaina le fa tua na ilo le fefe amen e te tali tonu ai o le atua e leo lo lufafo e leo lo lufale e leo lo wanganga e leo mai ate oe mea langa uma amen hallelujah. When you have the winning attitude you will declare the positive results before it manifested in a physical realm amen hallelujah. Ayate oe le mio manu malo amen. E fa penana e tautino mai fa peatu ile sawai amen ile goliata na te lua fa sangai o le aso le nei this is the day amen e fa pena ona fa to ila loina oi ona le suafa le tu amen hallelujah. When you have the winning attitude e fa penana tauia oi e tauia oi le tu na tauia ta vita fa mandia ma fa penana maua. No, just see them there, no, young people. Hallelujah. If I pop well to a man, when you seek the kingdom of God first, everything, all things shall be added unto you, including your Mr. Right and Mrs. Right. Hallelujah. Yeah, faman yele tua ile tato ainga neta ono suafa Yesu. Amen. After I love ila sunga male. Masio for the first lady my loken. Fa mai le tua fo. Or ke le ia lo ministry le la. Le lua ministry. Yes. Mai le nganga le tua there is a supernatural ministry coming over you both. O le tele la mea nga lua nga kalui hei o lua le ti Apollo. God was nga kolengi o lua le tua. Ele o toi mamao, you have such, especially for you, for powerful prophetic miracle anointing. You're going to preach. Ke alu saunga te tele mai launga, lua launga, both of you. Amen. The kids that are here, alo ifo il whanau manisi o tatu kalesia mai. Alo o loka lako whale aonga. Ia, o le mwhailang kala whale lai whale lako sauninga. Ele se exkengi nga lua mai le nei tae au. Ele exkengi mea le tua. Amen. Na lua o mai se ita uatu ele anganga pa ia. Le lua ministry maka ukia le la iai. E fai mai la le tua. Aua lua te whaatali se i tua te le ale lotu. O lewa launch le kai haul ngei.
the Lord Signs and Wonders Miracle Ministry. We move in the kiss of the Holy Spirit. You move in healing. There's a powerful evangelistic anointing over you, Lesina. You can speak with power and the whole prophetic as well. So, yeah. Hallelujah. Yeah, ole si tau loto la so o le tai. Ole, vai aule ya grace. Malanga mai Samoa. O grace le la sau o lo o yai foi sona mana onga. E faiona tau tonga mo na mata. O grace, yeah. Ua sili atu le tolu se full tau sanga o fai au grace ma pa tolo. Sili le tolu se full tau sanga. Assembly of God, Pentecostal Church. We are a Pentecostal church as well. That we move in the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Ia grace. Hallelujah. Ia le tua. Ia tele ilo mo so ava no le tayo. Pa felo ia tu le so fa man malo Yesu Keristo. Le fa na upeli. Au ona le tua. A fate ia fo ile. Pa ai mai le sunga ya fo ma le sina. Ia le fo la o le va na mato. A futa Samoa. Ia fa felo ia tu ta mama tina matutua. Au tala vo. Au ona le tua mai tatu uma. Hallelujah. Sa o falongo mai le lotul tai au. Ma na ia fai upulen tau tala fai fe au. Amen. Ngaluenga mo fai upo e valu. O fai upo nga tau fia mai le tai au. E mau e o tau le mana. Te afio i fole nganga pa ia i lunga ia te o tau. Fai foi o tau mamoli mau. Ia te au. Judea, Samaria. Amen. Brisbane, Queensland, all over the world. So you're all over itulu inga la langs. Alenga luenga na mo itato. Fai mamoli mau. Hallelujah. Ia le atua ia ta ole. Ele au na le atua. Ia ma ua ia fai foi si umio ngalulue. Au pe porto ala talata mai ale luma luno foa. Tele o taimi o tua sau no foi. Oh, hello, Ellen. I'm sure you're familiar with myself. I've been here many times. And your pastor's sister from Samoa. Yo faila si umio walus fuluono. Matai na ngale tua. Yo fai si umi tele. Hallelujah. Ia le tua. Ia sa ui mai vanu maunga. Amen. So tele mala mai lo story. I have to tool in 8 hours. Pena ta we fo. Woman malo. Oh no Yesu. Have spati vi ile tua. Hallelujah. Famal fai upule na maya ulva ya sole le romanga e valu fai puto su fitu ua tato man malo ya eleno stato poto postato malo si ai ona ia wa lo fama ya tato wa fama ele mafai ele oti poleola pole mawolunga pole loloto po mea ineia no po mea tali ne mafai na me umona fatia ese ina tato mai le lofa o le tua se atua ina alofa e moni wa o ia o le alofa. Hallelujah. Faftai lai le atua iona wa venga matautia. Faftai ufa manuia le atua le ngaluenga. Faftai ufa manuia le atua si mafanau. Le kalesia efa mai alunu le hanga le lauli. Ele oto ele hanga. Ele hanga ia lauli i Amerika Samoa. Lauli i le upolu. Fatia eu matua le leia. Ia le tua. Se tasi o ministry out la vosa out la noise out male pole stona yana. Le fai la to sua fai. Pe ono ulo tele. E ave tu fama
Whawhanga ai au mātutua. O nea o tō au homeless whangai whanga. Hallelujah. Vi ia le tua nei tai au. Hallelujah. I was just sharing about the verse he gave this morning. Acts 1 verse 8. Alan, you know it by heart. But you shall receive power. Hallelujah. And I'm here to challenge you. That's what we need. No other power. No wisdom. Whatever. We can do everything by the power of the Holy Spirit. Yeah, sorry, what's a puni for it? Hallelujah. Yeah, what's a puni? Yeah. Hallelujah. Yeah, tua. Faftai lava mole hava noal nei tai au. Ole mana onga peona. On Wednesday, if I lo surgery, yo mata. Ia o te tonu o te whatua tua ele tua whai venga. Ole a whaangalue ia le surgeon lea. Ele pola so lulu. Ia mola uta o tonga ia kilia ila whaai. Ma ia malama me uma. Whaftai whamanuia te lele atua. O no Yesu. Amen. Whaftai lava, Grace. E lau sa wali tua le li le o ia le la o atu ia ele. I hope you're okay with the direction while you tato sauninga le nei tai au. O Sam, saungi ke o kusi a whaiwhi au ia. O whaiwhi au lai le sau luma le eisan ke o kusi. Ia la tato whalongolongo. E pule lava tau pa uma paese. Po ai sau whai musui o Wellington ele nei tai au. Singa, po le ase me o tu ele atua pe tasi le menute. Pe lua pe tolu. Ia. Pau au le nei tai au. Supernatural church moved by the Holy Spirit. Ia. Masalo o mamau tua sitoe ina. O pa ese le la whai malua sui. Ia. Sa o. Au whai la le whātaua i la ua. Ia lo va koe kusi lima le sia. Ia. Sa o mata le video o le sunga ia. Tau pa u ese le o le tipila au le nei tua ina. Ia. Ai, pati mai, pa ese o ele lasa. Ia. Sorry, pa ese ma. Ia. Even just to say hello. Pa tai ele mau fua no e fatasi e mau to o na le tua o fatasi mai. E mua i lo wava ma lo falo alo i le tua. Ia, o ai foi, ia, lo nei tangata, mai tama, ua amana iai, ai, o mo ngaia, o matua, mo whanau, ia, whaongahola mo leli. Mai o se, vi inga mawalunga fo i le atua. Ona o nisi whanau, o whaongaina, mo leli, malona finangalo. E monia o pultusi. Le lalo langi ma mea o tumuai. Ai ale ai le atua. Mai, o lau le whaftai le atua. Awa, mai lava le laiti o whanau. Ai mei se to tasi si au tamteine. E to tuli vai le atua. Whaamol mole, whaongao lau whanau mole le. Ia, o le mefo leo te fia te sau. Awa, o lau mentoa. Ina ua I le lotu le ametis. O moira. So what a blessing for me. Whaonga uma whanau o moira. Mo leli. Ia o mo onga fo ia le anganga. Mo whanau. Ia te tupu maola whaongaina mo leli. Whaftai a safo mahele mo le whaongaina sa Vanessa. Because this is my joy.
Aua se ale ngala langi tātou te maua. Mai maua i o tātou ola. Na o lena te whai alfina ngalo le li. Ia. O mea lea, so it's taimea o te sawai. Ma ulu whale il falsane. I've been so blessed. So very blessed. Ia. Ili swafo Yesu. Amen. Aftai lawa ile tina pul faltua pa ese. Ia. Ai no foi I vai o Yesu. Fa mai lesina. Ona e mauala I o le manu malo. Ona mauale e tau le mana. Amen. E fai ele ngaluenga le tua. Mai pa ese. O le ale mai maue. Le ngai mau wai la langia mai mau leola. E se mana I o le so se matua o le nau te inga leo matua I e whaongala tu whanau. O te iloa o te lele whamanu le tua waiai. Mai fo I le sauninga le vaiaso le nei tae au. O ka se mana I o manu I o le tua. Ellen, kunta pataka tuka lala mashikata. Sorry, we are speaking in Samoan. And I pray that the Holy Spirit will ole usher lea. This is our very young usher here. He's a runner. He's my runner. Make sure you run faster, Ellen. Amen. Yeah. Ole tatou share mulmuli. Yeah. Lava tu lava nona il sunga ya tutotas. Tutasi fa mulmuli. Sumai lo sunga share mai pole ase me o tua tuele tu auto te pole va vela ula unga le yai o lo yai al time sa faila wa onga I loke ne asululu lente nei tasi mal afai tula I fit two sessions nga fai yai e va vela la ufai onga ya la sumai le sunga ya tutotas e fai masui o isi fai fe au umai lang ole mo sta to avno to tell us beise me fa tuele tu mo ia mo tatou nei tae o manga ia yo ya sumai lau sunga tutotas a manga fo ia mai male waina ia kanga le mai fo le waina ia le tua fa filo ai fo tatou ainga ia na o sila fia le tatou waso nei o le aso le fitu fa inga tai fo nei ava noa o te fia tala noa sorry Ellen Apostle already explain what's going on in Samoan community. Yeah, o te fia tala noa nei tae au e toe mana ia le whaupunga lea sasa unoa ai ia le whaltua ia le sina o le fefe. Nisi fo isa tala noa ai o le fefe o le mea tau lea e whaonga ina e le ti apolo e tau ai mai ia I tātou e whawaiwai e le tātou fōlaunga ma le tātou sāwalinga. Mai ia Paulo rona tali o Timoteo ia whamasani I le mea sa atu ina atu e loutina, malitina o loutina ia te oe o le whaitau leo le tuspa ia. Mai lo leo Paulo ia Timoteo aua e te fefe ia whaamumu le mea lofa ua watu ia te oe o lea sa whea ngai tātou ma le lockdown le coronavirus o taritonu e le ai masisi e le inga tete le ai masisi le fefe ai o mea na sauliti Apollo tau ai mai ina ia whaavai ai o tātou tino vai leo tātou mawhau mafatia ai lea mo tātou nganga ia ona tātou vai ai lava lea ma tātou gremba whai ai ona whai o se ngā luenga ia ai whaafetai I le tua o iai le mea o uma ona saunia I le tua na te whaatou I laloina le fefe ona o le fefe ua le mawhai ai ona o nisi I whaamanu yanga ua uma ona saunia I le atua mo oe. O le fefe ua sau lea ua sau sa tani au mai e whai maana au penga. Ngā oi e se ai mea alofa ua uma ona au mai ai le nganga pa ia o le atua I tonu o mātua o whanau ia maso se tasi lava. O le fefe o le mea sili lea on this is the most powerful weapon that Satan used is fear.
o le mea pito sili lava lea ona fia i satani e tau ai mai se i faafefe ai le au ke lusiano ma le whanau le tua. Ia oe wa uma na o ina o le upo le tua e ti fente tātou le fefe i le upo le tua. O so se taimia sa wai satani e tongi mai le fefe o e si la fia ma tātou iloa o le tusipa i alava le tali o whaafita aulia. Whaatolu ona ti fente Yesu satani po ti a apolo i le whaoso songa. Ia e koutu mai le tusi a teu tolu nome le whiangai ngatuai. A whaila sa tō anga Yesu e whaitau le tusi e te ai le fefe le taimi o whaoso songa. E te tau fo ila ona fia i tātou e whaitau le tusi e te ai le fefe i taimi o mai ai i tātou. A tātou kale, sia mal tātou au whaalongolongo ni tai au. Ia, o nisi o taimi, a o mai le fefe i ate oe. O e le fia sila ma o e le fia wa ai i tangata. O e le fia manatua i a lo uso ma lo tua fine. Ia o e le fia wa ai fo i lau whaife au po o lo taita. Pe a o mai le fefe i ate oe. Ai a o mai fefe ia e si la fia ma tātou loa o le fefe o le mea ma tautia lea o le mea tau ma tautia lea a o leana e whaalongo le nitai au o le mana o le tua o le paua lea o le nganga pa ia e le peti e le fefe. So feel free to love God this morning. Ia whamanuia le tua ia te oe ona o Yesu. Amen. Ia, whawhitai lau sunga tū tasi. O le tatou matau pule tai ale nei, le maua mai le ngā luenga le nā e mua al whai upue valu. O masani ai tatou tusi al ngā luenga o lona matau mua al whai upue valu. La tatou whaitau whatasi ai i a wā e maua e o tau le mana, pēa o mai le nganga pa ia i lunga ia te o tau. O nā vea leo o tau ma moli mau ia te au i Jerusalema, i Utaia ma Samaria, tu inga uma o le lalolangi. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. You shall be my witness. Jerusalema, tu salana o Jerusalema. Tu salana o le fatusa o Jerusalema, o le var Jerusalema ma Utaia. Pe tu sa e tolu se fulu kilomita, 30 kilometers. Se si whaapunga pe a whaikūlai ki ai. O lono winga la o le tolu se fulu kilomita mai le tatou sentale nei o le tatou Jerusalema le na. Amen. O talatu o le tolu se fulu kilomita o Utaia ma Samaria a tu la whaatusa i nei. E whaila tatou matalai i le area le ngai o South Brisbane ma le sipito le o Ipswich ma le pito mai o Ipswich, ma le pito mai o Loken. West, o le lo foi po fele, nof ma le West. So this is our Jerusalem. O le tato Utaia, o Queensland, o le South East Queensland, Gold Coast, ma Sunshine Coast. That's our Judea, mfasula ku ya Samaria. O tulu inga le lalolangi, o tuatu. Fa mai la le tu ia maua o tau le mana ona vele o tātou matalai e whaia le finangalo le tua. Sa tala lau tu ia ua masa ele lau pe palo tu ia. Le mea lofa lenga mai a langi tasi iwa lima 1995 ia. Le rau sa umara lau pe pamasai. Whai tau atu me mana ia sa wa ia tala Tavita, mai Tavita, e tasi le mea o ole atua ia Iova. Tasi ale mana ongo Tavita lang te talo. Ele lua peto. Alu Tavita whailanga fon te talo. Aif mai, e tasi ale mea Iova, tasi ala ta mana onga, tātou ta ilua se furu. Aif mai Tavita. E tasi ala prayer request, wa mulmole Iova. Ia o nofo i le whalo Iova iaso uma o lo uola. One thing I pray, God, that I may dwell in your house forever. Mai o kia ngofo i iaso uma. Ia o nofo i le whalo Iova iaso uma o lo uola. Ina ia o ilo atu ai le matanga o fio Iova.
so I can see your beauty and your glory. Ma'o ma'o sa ili I lau malu. O le mana onga o tawita, ia sa ili ma ia iloa Yehova. O le mana onga mua foi le taun tatou, iai tatou mana onga. O lo iai tatou se o langa e tele mea ua fai ma mea, o lo tatou pisi ai, o mea taua foi nei mea e fausia le tangata malona ainga. Au toi wha manatu mai le tai au le nei, e tawita, ia wha mua ina, lo nau ina ia e iai lo taimi maletua. Amen. E le o le nofo le fale sau le farisae te nofo ai. E whata tau lea I lo taimi maletua. Ina ia e loa le matango fie. You can only see the beauty of God when you spend time with God. You can only see the glory and the power of God when you spend time with God. Amen. E ti ngāre tatou fia mana nao e vai le matango fia ma le mana o le tua malona matautia a le spende o el taimi ma le tua na o lo mata e ti le pai. Aleluia. Mai la le tuispa ia o tele taimi o iai tangata ua iloa le mana o le tua, ua iloa le tua a o le mana ua te ena. A e nofo lai te nau ma e te leo o I le tūlanga lea. E whaingo fia le mana o le tua, pe a spend time ma le tua. Whatalo whatu fo I le sunga ya mosi. Ia leu toi awa no mai, wale leile vai ole, to ina, ia le tua. Ole, tala lea o te, ole mata upu te fia tala noa le tai ao nei. Ole supernatural o le tua. E le fau o levan tatu whalongo ai. Whamai la le whai upu lea, ngā luenga o le mata umomua le whai upu e valu. E maua o tau le mana, on tau wale tau te tālai. E lua upu tāua, o le mana, ma le tālai. Tatu whai whatasi, mana, tālai. E lua lai tau no whatasi upu nei. We must have the power, then we must tell people about the power of God. Ole, tatou malanga whale kālesia. Na malanga mai tatou I le sifuru tau sanga le ua tunai. Tatou vava ai le tua o le malamalama o Keriso. Arise and shine ma le tusi o le Isaia e ono sifuru. Ia tatou tula ia ma malamalama. Ua o mai le malamalama o Keriso, o le malamalama ma le mamalu o Keriso. Na iai. Na whai mai la ia, ua pongi sā le lalolangi. Ai ao o mai le malamalama ia te o tou. O na tova ai la ia, ua amata na o mai atunu, nations will come. E lua vaenga lo ia ina, whatau le malamalama o Keriso, ma le mana o Keriso. Hallelujah. O le tatou sa valinga whale kālesia la, o uma ma tatou focus tāua I le malamalama o Keriso. Ale ua o tatou I le mana o Keriso. We move from the lighthouse to the nations, to the glory and the supernatural power of God for mission. Hallelujah. Ele whapea ua whatuana I lesi, o le ua so. So we are a lighthouse to the nation, moving in a supernatural glory and power of God. O le mela na le ua iei tātou, o le tausanga le nei na tau niuni tātou e launch out to that, au o mai le siama lea. Ia ua tile iei mea, a le ua toi launch out fo le mea. Amen. Sa tātou feula whale angangal, le nā siama ma whaftai le tua ia Queensland. Kasi ele, ne mele ua, koe oso me fo siama mangai ke nyeki, ula vale ianga. Nga o malpongi, o mai pepelo leo. Ula vale, o ke nyeki ia, e whaolenga. E lo loku. Wo o ia le lako loku. E kua i ole. Le lako loku. Ai noti. Tātou te maiti. Our young people, au le noti tātou. Amene. Whai mai lau tala, ele noti au. Ia va ai. O lai leo tele Paulo ele noti. Ia, e leo toe noti Paulo.
Ai mo le whiau mo I tātou. Ia malama. Hallelujah. Ua tele na tātou malama le mana o le tua. Wa usa whanau mai le metisi, whaisi o ngai tala. Uma le metisi ua whaolaina, ua asau I le Pentecost. Assembly of God. O inana o ina amata o ina whawhatai le tua I whaiwhiau. Ia o whaiwhiau o le whaoltanga na uloai. Whaolainga le ministry o le YFC, sau mai le Assembly of God Church, a beautiful AOT church. Lo ango te mao Williamu, le ataua, lo whaiwhiau mua muanga. Na awa o ina le mana o le anganga pa ia. O le to ina le o le apostolo, o ia foi e matautia va venga o le atua sa ova ai. O a ula sa u ako ai to ina lea. Whiaru rua I sa moa whaku loku o te u ato. Alu kukuila o mao tutuila. O te u ola u ato la. E uma maka. Mata yanga mea lefai. O le leo kele ia. Paula nga mea I pasi ia. Ue kele wha leo tele. O le to ina lea. Na latu nga o yaila le sisau ia. Nga po ele pulela. Po ele pulela. Alesi au loku I Hawaii malepe. Ia. Ona o. Wawa aila ia le. Mitau tia fo I o le mana o le atua. E mau o tō le mana, I tāla I laia. O le tō ina la lea. E alu le manga, ko e alu le nguku e kāla. Amene. O nisi tātou, e mau o le mana, ngalu le moe. O le mafuanga o le mana, o le tāla. The purpose of power is mission. To make disciples. Na umala I o walu le tō ina. Ia, ai sau lisi o whiwhiau. O le whiwhiau lona lua, o le sunga ia kiki. Ia, aftai o kiki. Kiki taulo papa. Le whiwhiau a sini. Ia o le tasi nāta mā na o ina fo iau. I le mana o le tua. Most of my teaching aftai fo I na whiwhiau. Te le lopo, te le sira mo I le whiwhiau. I le video le nei tae au. Maro kiki aftai. O te le wha malo atu le whainta wha malo I to ina. O le atau. Ranga lau I langi. Ia, malo le atau. Au kiki, malo kiki. Aftai au nei whaiwhiau. Amen. You should always honor people that led you. Ka ia lo o langa. Amen. Ia na umala ia. Ia ua amata o na mumai foi. Wa o ina me alofa le ngang pa ia. O le tjeni la lea. Ua o mai le teimile nei. Ua tawhia I le mana o le atu. Amen. Whaftai tau tinonga le nei tae. O le fasili. O la le supernatural. Whaingo fia lava. O tātou o lo iei le natura whale nganga. Whale tino. O le atua. O lo ilunga atu lo na natura le tātou. Tau whalongo le meo le super rugby. Super lakapi. O le super liki. O le super lika. O isi hamau super. O le super. O luinga le upu super. E ilunga atu, o se mea ilunga atu. O le atua la, e ilunga atu lo na mana, e ilunga atu lo na iloa, e ilunga atu lo na sio manga, mai a I tātou. O le tangata ilo na itu natura, a le alu le vaalele, e le o New Zealand, a le catch le pasi, e le o I Brisbane City, a le supernatural, e ke le kawalu se vaalele, e whaida o kakalo I ai kupu ele whawenga New Zealand po Samoa po Amerika. O le se senga lana. Amen. O le supernatural foi la. O tātou foi la. Ai alu lea onga. E whaile whao popo. Tasi whao popo le tasi ua lua. Ai a whaile whao popo le tua. E lunga atu. E ma whainga whaile whao popo. Tasi whao popo le tasi ua se lau. Amen. I lo ma whao la whale tino. Ai alu e wa ai leo. Pea te wa ai le bank. Pea te alu e wa ai le pule. E te alatu e wha pengar whainga o mea. A e laku la ua poloka le mea. Ua whai mai le bank. E le mawhai o ele mea ngā. A saule supernatural. E whai le tua le wawenga. Langa I lunga aku le bank. E lunga atu. Hallelujah.
A tatou mamai foi la. Fa mai la fo mai o le la oti. Mai fo mai, fa mai le si perfetai. Perfetai Isaia. Sa wa Isaia fa le perfekanga. Esekia. Wa ola ngona mai le tua le oki. La oki. Ia kangi lo le malo le. Alanga asau upo le perfeta. Le upo mai le tua. Ai tangil to ina le. Fa mai o oyo le tua o le supernatural. Se koe whakileang i o kausanga. Fa mai tala le tua. Esekia. Le la vakula usfuru lima. Wala vasfuru lima. Amen. Ole lua tau sanga o te. Sa ko ki ama liua isi matutina. E matu atu fai le tua. Se koe fa ola mai ala lo matu. Toi ola mai lo matu. O taimi leo sau o vevela ale si ama leo le corona. Ia woki fo si lo matua. Ia o le mela utu. O ave ese umatu. Ave ese kalfa kel karioki an mea mako udang fai. O fea keilo. Ele supernatural le tu. O leang al ko lima ka ngakai o le oki. A fai nye le oki ngal ko lima. Kalo fai whaangau, ma ainga. Ele ise la tō taimi, le tua se koe whakele are mea. Le tua se se lau mai anka ngaka e. Pe ova le lua masinga. Ia o koe ola lelo maku. O koe ai. O fia. Amen. Ia ona umala ia o saudvala o le tua. O le point. O le mea ngata haili tato malosi. E le paua o le tua ilu. Ele mana o le mea ngai le te taunga e fefe. Ngai kere lupu. Le te taunga e fefe. Amen. E le te tau fuanga e popole. O le si mea, wo o mai alvala au le tua. Vi ia le tua. Ina ua maliu la le matutina. No ta whawhitai ai le tua. Wa le ko lima e o le oki. Awa ko se lau. Ia. Amen. E le peo le oki ra inga sem. Fakul ko se lau, mai ko se lau lo furu. Aleluia. Oi, kape ese menga. O le venga asem. Ya. O le tatou mata upuna na. O le mana fai venga o le tu. O le supernatural la o le tua. E fai ai venga i lumatu o le tua o malamala mai tatou. O le fesili la tutu mai lona lua. O le hale meta o le ekalesia e fa supernatural. What is a supernatural church? O le tali whaingo fie, o le supernatural church, o le ekalesia lea, e ngai yoi i le anganga paia. It's a Holy Spirit operated church. O mau mai. Ina o umalanga luenga Yesu lalang. O na halu lea, whai mai, au le iadu. O le au tu na atu le anganga paia. A mawala o tau le nganga pa ia. O na whai ai leo la unga luenga. Se ia o le unga. O le tusi le ngā luenga le i el tato tusi lea. O i na whai uai le ngā luenga kirisu. Ai amatai le ngā luenga le lotu. Na whanau la le lotu. I le mana o le nganga pa ia. Ua kilia uma tato le nā mea. A o le tele o lotu. I le neiwai taimi. Ua makua i le ai le nganga pa ia. Ua le ai. O le nau ta inga la o le ti apolo. Le mau e tatou le Ioanes fulu. Fa mai e sau e fasi mga oi ma wha umatia. Halu lo Yesu, sau le akor ki apolo. A makalonga nga oi e se le mana lea. O le nau ta inga o le ti apolo. Ia fai pera ko luku. Fai pera. O ai fai luku. Ai awang e le mana. Langa ye lo le mana o fefero kala le ki apolo. E ye lo le mana fefero ma ki apolo. O le mea la o tupu, mai nei tau sanga talu ngalu ese Yesu. O isi o tamwhai mau le mana o le anganga pa ia. Tamwhai o le maua se sela o wala whai ei. O na whai maila i o latu whai unga. O le anganga pa ia ma le mana o le anganga pa ia. Ua tau sanga na. Na tura o apostolo, ma kuhai. Ese le pepelo ti apolo. Ele i Amen. O le vai aso lea na o sina whaavave mai le whaateta inga lea. Sa whaile mata le worship le lotu palangi. Sa whai i. Alau te titilo atu, ua ululi le mea lo mata. Ua ululi mai le mea lea. O sa o lea whai atu, ua whaali mai le atua. O lo iai le tangata o lo sa whai i.
e iei le mea uruli ngai lo mata. Ao le sunga ia Ellen. Ellen, I'm talking about that thing. Whamai le tala Ellen. O le vai aso kia ngai. Ma o walu fo mai. Whamai le fo mai iei le mea uruli ngai lo mata. Amen. O lono wingala. O whaali mai le atua lona supernatural. Le mea la uruli. Ina ia whai e te talo e wha malolo. O lotu la ele o iei le nganga pa ia. E le iloa ngi mea uruli. E le iloa. Amen. O le mea la le ua mana o mia e tātou le nganga pa ia. Le mana wha supernatural. Ina ia tātou loa me ilungatu. A supernatural church is a Holy Spirit operated church. O se ekalesia e ngā ioi ma whauina, ma wha ioina ngā luenga uma e le nganga pa ia. Hallelujah. Amen. O le hase winga whaingo fia o le nā, o hawa inga o le nā, e lima ni mea tāua te fia whamtalatu e winga i le whapunga. O le mea mua, a supernatural church e ngā ioi le nganga pa ia, e te tau o na whaatumuina o le nganga. You must be filled by the Holy Spirit. Mai ala kau pu vainga le. Ia mai lo whang vainga Elena. A Holy Spirit church, it must be filled. Ia ka kaunga lilingi aku melea. Filled. Lilingi mai le nganga. Mai la Yesu Kiriso. Ia tau whaatali. Se isau le nganga pa ia I tau lunga. Na whaile o tau malai utala ia tea. Le ngaluenga mumua. Ngaluenga lua. Whamai ua sau whawhai pa whaatali tali. O na sau leo le nganga pa ia. Whamai ua lilingi mai le nganga pa ia. O na whaatumu ai leo I lātou. Ua tau tala I ngangana ese. O le mea mua ai whaatau le supernatural. Le ekalesia supernatural. E te taunga e whaatumuina o I le nganga pa ia. You must be filled. O le whasiri I whawhenga whaatumu. E whawhenga I loo whaatumu. Ua e tau tala I ngangana ese. Sea kako whalongo wa o inga nei me te lolotu. Kako wa o inga. Kako koe foi I le amatanga o le lotu. O le mana. Manuia oe. Manuia lo wa inga. Manuia me uma. Whaatumu. Taunga whaatumu. O le vaenga lo na lua. E te tau ona tai e le ngang pa ia. A uma loa whakumu. Kai loa le ngang pa ia. O lona winga, o le tau o le baptisonga le ngang pa ia lo tau tala I ngana ese. E toi whapopo tuale me le o tatu malmala mai. E tolua baptisonga taua. E kele I o baptisonga tusipa ia al koru le laka mai mwhaingo fia le tatu whalonga. Mua o le taime te whaola inai. E te tali a Yesu. O le ngaluenga le nganga pa ia. Aleluia. Umoko nitum tau pasfuma lua o le whai pasfuma le tolu. Whai mai, ua papati soina I tātou e lea nganga. I le tino Keriso. E te whaola inga loa. The Holy Spirit o ngaluenga le nganga pa ia. Ua whatofu o I tutonu o le tino Keriso. Ua e pilong ya Yesu. E uma loa na. Lona lua. Papati soina o I le vai. E whaatofu la o I le vai. Al paptisi inga lona tolu. Ua whaatofu o I le nganga pa ia. Whaatofu I le tino Keriso. Whaatofu I le vai. Whaatofu I le nganga. E le whaatofu la o I le nganga. O le whainga tai nga I le mana o le nganga o le tu. Amen. E se si le I. O le paptisi o le tautala ngana ese. E le o se me kasianga umalea. E o mai le nganga pa ia le aso le Pentekostu. Toi whamanatu, e lua lava vaenga taua. O na maua la ia wa avea malau ngana a e te talo ai. O moko nito tau pasfuma le whaolo tau tala ai Paulo I le se senga o le te talo wha Samoa, ma le te talo wha Palangi, ma lo te talo I le nganga, your spiritual language. O le si vaenga lo na lua o le ngangana ese, o le mea lofa lea le nganga pa ia. E tau tala la, e whalongo la iai. E se alau, ngangana ese le mu. Ma le taimilo ua mu vai le gift. One is your prayer language. Another one is the gift in operation. O le tau talanga la le na,
e te tau o na whaawinga ma whaamatala. Taulanga whaatumu, ma ia tai o e whamaitus pa ia. Ua uma o le baptisono o Kerisu, mta upo o le mātai o mta upo e wha, ona tai lea e le anganga pa ia Yesu e wha o sosoina. E le ti apolo. Tele i o whai upo tuspa ia wha tau le tai ina o le anganga pa ia. A kai tai la tātou le anganga pa ia, e sile makau ki o me, e tupu. E ke alu whamai, e tai ati oe, a oa ia ati oe, ina ia e loa le upumoni uma. E se se e o me fai. Waenga lon tolu. E le ngata le whatumu pali tai. Ai te tau na ali mai. Operate for whatete inga. O meo wa venga. Ma le whaonga ina o mea lofa le anganga o le tua. Pei o le whatete inga. A safo i leang tenei. O le tolua o Ellen, Raj. A whamai le tua. O lo i tangata le i le meo luli lea. O lo iei fo le tangata. O lo o iei ona pona ivi. Ua amata o ngā kae pona ivi. Ua vai pona ivi. O le upu pālangi o le osteoporosis. E mawha le wha fo mai el tamu. Mawha. Fai fatasi osteoporosis. Ia va aisi ke ua. Langai mawha le upu ke ua. Ua le la vā se laulau whaiva o sesi se tulou. Ia, matau ia mama ia osteoporosis. O lona winga ua makanga ma ale ponga ivi. Ua kai ngofie. O le atalanga whaali mai e le tua. O le supernatural mea ngā. E tau o le upu o le mamalama. The word of knowledge. Sa whali mai le lo matua i. Ai whamai le tua le upu le poto. Whai ia alu e si ingi weights. Alu e si. Ale ai la supernatural. E makua i ngā le ingu fuala au ama o onga yari kingu. O le kele la au ingu fuala au. E alanga ingu fuala au. E kele i vaai. E kele i langona. Po le altala le tu e fixe ele me. Sau le silo makua. O tilo hatu le supernatural. Ua pa umai lalo longa. Ia tōtonga i tutonu. Ne wha kele i o kalafa penga. Whaftai o lea lala mai le sunga ia osi male. O le tina le ainga. O amai David, manguia. Vai. Leva nga kakalo de nge unga li mo de pepe. Ai tau tala le supernatural. O lea o le kaungu u pepe. O le tau ala. Whamai la Yesu, le matai o sifuru. O umanga whai awa onga whape Yesu. Whamai la o maila. O lea ua ia te au le pule malemana. E lua upuia pule malemana. Authority, power and authority. Ma Yesu, ua ia kia le pule. O te avatu la le pule lea. Ato o la fkalai. Mua whamalolo mai. O longa lua kuri ke mongi. O lea nganga o le whewhelen ta o nei. O lea nganga. It's an evil spirit. Mai la ka o kuri. Ako o e whaile nga luenga le tala. Ia o le pole I kupe. I will supply the money. You see, also ngei. Walanga le kala I ke loisi. Le anga e whewhe ke o osol ki apolo. E le lopo lana me whai. E whewhe ke ua kele le kupe alu. Whakaunga o susu ma le. Ma e whewhe fo I ke ua. E ke lo. E kumbu ngei supernatural. Kiwa e la. Bring it on. E ke la akua I le. Ai ma se me ke whewhe. E ke la fo I la. E kasi ala u te talo ua malolo le mai. Whamai kala la inga. O la kai me ko saunginga. O la le. O whele lo tuete lo tuai. Wa amata. Langa luenga na Yesu. O tangata nga o mai le tua. Nga ua wa aia wa venga. O aso ngei. E le o iei se taimi e piko sili mana mao. Na mia wa venga o le tua na il taimi ne. Ua leanga langi. Sa leanga mai ai asola. Au o makua I sili le leanga le wayenye. Ua koe saufo le corona. Ia e feula la ka kol corona. Ile mana o le tua. Amen. Ia oso mai Loken, oso mai Springfield, oso mai Ipswich, oso mai Oxley, oso mai Forest Lake. O le mela a ka ko fefefela.
Ia e ke fiu e la ku malau ngā tura. Ngā le supa ngā kula ele le se ele mea. E tu ala le te maa ia ma feula le ngā le kolonga le lako ainga. Amene. E lau maskele ngau sau ma. Ke le sau lango sau e whasingo kuia au kou. Fo ile nei taia. O le maskele a. Talo whaia malpongi a. Oka mol ka kauki. E kofua le aso seile e sa oel kala lo grandfather yasola. Lo grandfather wasola wa maku arko inga. Maka video yo ko inga. Video foi a Rambo. Maka la kamera ko Rambo la so ngai okan kakaoki ko maka foi disi aso. Fa mel kala ko inga. So le esi kanga kaoki o ngafia. Ol ko kero kanga kaoki. Ale video kasi na maka. Esi kanga kaoki o ngafia. Ole hale winga o fai ngakala. Leilo ya upolani o fai fuanga ngakala. O le mea lea. O la ua whai mai, ua kere ka kauki o marpongi, whio kia ia so umakanga. O le iloa la o le New Singapore, la o level 4. O le siri mo i tato, e ka kaunga kako whaonga hana mea lea pia i e supanatu. O le kari i, e ka kau. Ka kau. Pungi e nguku. E au ngā whai ka mura kau ka so. Pungi e nguku. Hallelujah. Fa pengi si roken lau ye kamare. Le ai o le winga lo kala. Fa ro wai fo Yesu mal ma avele ye lukal fo mai. Ele. Ai fa pe ke o so mai se me o le ma fai ele kamale nga fai. Ia o so lo lunga supa. Supa natura. O le natura le a le supa natura i lunga ko le. We need both. Na fa matus pa ye mo tino. A wā ale ma fau ma ka kou le ngā lulu e whapea. O ngā ole me ka ole super spirituality. Wa ova lo fia alu lunga yo. Ai le aise i loa le upu a keriso. Ngai kaunga pālengi le upu ma le super. Ole, paengalona ole mea la Supernatural Church. E whātumu le nganga paia. Papatiso ina oi le nganga. Tatalo le nganga. Ngai yoi e wha ngai yoi. Mea alofa lona lua ia tai e le nganga pa ia. Lona tolu ia operate ia iai mea alofa ia. Lona fa ole mea ole mana ole tua e te tau ona avea i tātou matangata matua i wha moe umaile i le tua. Total reliance on God's supernatural intervention. Amen. Ele ai lo se mana, wa umakako. Anga fa pe wa o loku i le mele wa mo ko ile ai ase nga pa ia ngal fai makukua. Wa leva ngo le ko loku. O le me fo na ya wai. Ele lo se manga. Wo ka ko fi afo. Yo la mai mau fai ai mare ile maso ko le se me, o makuku. O le me nga fo ai solois. O sua kulesi loko o ka se makuku o sua kulesi nga le pa o vale a o le sime. Amen. Tau mo faila ia i loa i tatou o le atua e mana mi e whangalo na mana ma le melon tolu o le supernatural le ekalesia supernatural church o le ekalesia manu malo nganga. Amen. O ye le mission na fai le tu. A mission is to make disciples. O le winga ta ua le mol o le ta ua tatu ta pulei. O uma tatu launga. Fa mai le sina a o fefe. No foi vai o Yesu Kristo. Aisia. Fa mai sala mo tavita. Ia o spend lo time to follow you over. You must spend time with God through his word ilana upu. Lona lua. Mai le fai au fau. Ia wangalo talafo. We must have the mindset, winning attitude. Hallelujah. For my grace to a family not to tato. Sunga tu to tasia awal fefe.
Hallelujah. Mai tina ia paisi. O le a le mai mau. O le ola. Ai mai mau ai luanga. Hallelujah. Tato mata upu. Wa yei tato taimi o le mana o le atua. Awan molea, se toi whafonga mai. E le whapenga o il wharsai ai. I lo a inga. Mga yoi le ngang pa. In your family. Speak. Tau tala I lau whanau. Whaongai mea alofa le ngang pa ia. Hallelujah. I lau ngā luenga. Awan whapesau I ngā whaile o le ofu a ngang pa ia. Alu ngā luenga wa abe ese le ofu a ngang pa ia. A whaile si ofu le ngang pa ia. Whai alo ofu a ngang pa ia. I mea uma te alu ai. Amen. A kia ka vale. Vai akulau wa ola mai mo li. Nang mea maka. Ia kam whai e ku. Amen. E alu le lei. Ang whapenga fo ia. Ava kua langu mori mari mea. E alu le ako I sao le spiko. Le akar sunga ia se. Whapenga fo. E ke grow. Hallelujah. E tato tulai. La tato pese le tu. Toe 5 minuti. Umal tato. Tulai mai. A ese si o tingao na ponga ivi. O le fulu le saufu. Ele o coronavirus. E ki ngai ponga ivi. Hallelujah. E fia fa malo lo o ele tua le tael nei. A fa pela o tingao ponga ivi. Se si lunga lo au. E ko ke le ala o ponga ivi ki ngale ye. O le asau le sumale sunga ya mika. Mika. Sau. La fai mika se te talo. Fa malo lo ai. I la tau ia si lima I pona ivi. O le atupu le vavenga ia te oi. Fai mika le tatou te talo. Mai whalongolongo la ia umal kalo. O se kiri mea. Ia amata ina le tatou ka fiafa. Hallelujah. O se upuna me le tua nei tai au ia te au. Ma lo se ia le na la ve me la ngel tai au nei. O le pule ma le mana. O le pule ma le mana le na mai ele tua. E te fai ai va venga. O le pule fai ma le mana. E me fai ai ona fa malo lo ma. A tato va ai atu fa ma il taimi le nei le hotel mai ma me o tupu ma fa ma il taimi. Be o le mela na mai ele tua. Ye e fa nga mai e talo le pule ma le mana. Ye tato fa nga te tau le upu le pule ma le mana. O le pule le e me fai ai ona o atu. Le fa malo longa le tua e me fai le pule le na mai le tua e ya te oe na mai ya te au e me fai ona vese ai le tinga e va vese e me fai ai ona pui oe mai le fa mai le nei o le upuna na mai le tua ya te au fa malo si ai lo to le tai au nei o le pule ma le mana o mana fa wina o le pule ma le mana o man tu ina atu le tua le pule ya te oe tama ile nei tai au ma tu te tu ina atu ya te oe e ala I le pule ma le mana na etu ina mai a te mātou. Le pule le mātou te talo atua I e te oe te mā. I le suafo I Yesu Keriso le Nasareta. I le suafo I Yesu Keriso. I le pule ma le mana na e au mai a te mātou. Mātou te whaatonu ai le ponga iwi tinga. Mātou te whaatonu ai le fulu. Mātou te whaatonu ai le whaamai le tua I authority. Le tua ne tuina mai a te mātou. Ia sai ti ai nai ponga iwi tinga le whaamai o iai nei le corona le tua le se me whenga tai atoe a wawa uma ne whapai ai nei mātou I le pule ma le mana ne tu in mai a tai mātou o le pule lea e malolo ai lau whanau le tai au le nei whatonuina suafo Yesu le tai au le nei I lo pā lo mana Yesu lau whamalo longa le tai au le nei I ponga iwi I le fulu o le whaamai o lo Loma nei le tua po tamilo milo I le suafo Yesu ia break in le tai au nei e ala I le pule ma le mana I le suafo Yesu hallelujah fa taita mai la fa malo longa nei tai au fa tai la fa malo longa nei tai au ia foi pele vi inga ia toi ono lo suafo Yesu hallelujah amen and amen. Thank you Lord. Thank you Lord.
Blessing song. Blessing song. Blessing song famole. Thank you, Lord. May His favor be upon you. A thousand generations. And your family, and your children, Receive that. and your children, may His presence Go before you for you, and behind you, and beside you, all around you, around you, within you. He's with you. He's with you. May His Morning be upon you in the valley, and your cold, in your weeping. in your weeping, Rejoicing. and rejoicing. He's for you. He's for He's you. for you. He's 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 for you. Maka fa Samoa, amolole. Am fai mai per ka fa Samoa. Amanuia le tua. Famaniai, io lunga, manuia, Ia, mea uma, loa inga, Lau whanau. Ia iai, io lunga, le malu, rotua. io lunga, io tua, mea uma. Tau fi mal tatu pes. Io mai il whanau le sina mfou. I want to pray for you. Thank you, Lord. Hallelujah. Olo ia le mai. Le fa unga le tua le pesele le lopo a fe le va yaso umai. Thank you, Lord. Talo mo le whanau le sina ma fou. Thank you, Lord. Hallelujah. Shiloh, there's a big anointing over you. Influence, impact, greatness. Opuye tolu. Influence, impact, greatness. Le tua fafitai upu mole atali ile. Talo le tua ia vea ia mo mase talavou e aia ina ola oishi. Ia vea fo ia mase talavou e mawhai ona suia ola oishi. Influence, impact, greatness. Ia vea fo ia le tua ma talavou e ali ai lo matautia. I release that over you. Hallelujah. 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 Sharon, I pray the Lord's favor to increase over you. You have a heart of compassion. It's compassion le mawalte ni le. It's both simple word, aggressive compassion. Never heard of such a thing. Aggressive compassion. It's a mixture, or a gift, or a mercy, mal compassion, mal prophetic. Sharon, God's going to use you many ways, and this is one of the ways. You're going to speak truth to other people. You're going to speak that will move your heart from compassion to prophetic. Olona wingal natala e alu aluala ukala il tangata ile alofa malmoni ole upole tua o olo ile levo wa makwai fa kongu walka isa ol mela se vali e tele fefe. There is a prophetic compassion. I have to study that a little bit more. I never heard of prophetic compassion. Ilunga oe Sharon.
Whawhitai au e te whewhi. E amata le mea ngai ki whaingaru e ngai. E amata ia uo. E amata tae au. There is a prophetic compassion. Yes, you speak strong to people from a heart of love and compassion. Le tua, whamanuia, whateleina ia teia. Thank you, Lord, for Sharon. Thank you, Lord, for shalom. Shalom. You are the man. Whawhitai le tua mo shalom. Le tua whamanuia ia shalom. Malana tau mwhainga. You know shalom? You're like a doctor. Tele lope avengi oi ma doctor si asu. I don't know. E avea oi ma tangata wha malolo. A whai meo perfetanga. O le supernatural. O le mea lale o kupul. Vaenga lea. Ua ilunga atu o le natura le vai. O le talala le tua mo le lile shalom. O lo ele mea lofa e wha malolo ais. Ele ngā wha malolo mai. Ai te sau matala e malolo ai le ti ngā o tangata. O lau a meo mau tala e whai. Ele ngatang na ata ai tangata laita. Ai malolo ai whalungona o le tangata laita. Shalom. This is one of the gifts that God has given you. Healing. Of the physical healing and emotional, mental healing. To bring healing. Whanga oe le tua, e te amaia le wha malolonga. A lot of young people going through mental challenges. But God wants saying today, He's going to use you. Very unusual. Unusual you'll ngai whanga. Ko whalunga le se meka o se prophetic mercy. Prophets are not mercy. But this is got that. Ko le whalunga fo i wha malolo mai e alu e malei. Ma me whapea. Lord, whamanuia le ateli ilea. Whaonga ina, a whai o lau wala au fo i mo ia, o lo iei le vaenga wha fo mai. Ia vea ia ma fo mai il tino, fo mai il mafau, fo mai il nganga, po le hale wala au, ia i la tau. Shekaina, thank you, Lord. Whawhitai le tua, thank you, Lord. There's a lot of business anointing over you. A lot of business anointing. Lord, I pray a release. Thank you, Lord. Bless them. Bless the Lord God. I pray for vision. I pray for ideas. Your family is gonna full of ideas. You have so many ideas. You're gonna come with ideas all the time. It is God, the creativity. Hallelujah. Even ideas for the church. You have a lot of ideas. Those are visions. It's a creative gift. And God is saying, I'm launching you out to impact nations from the gifts and the calling of God over your life. You have an international anointing as well. An international anointing is not just Brisbane, but other nations. A time is coming that you're going to launch out. I almost see you have business in other nations as well. Father God, I pray. Talo le tua mo la fine lea. Ia matua I whatumu le tua. Tai o ia lo wanganga le tua ina iaua na isese. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Te koe, sa what generation whamol. Le vai mea ngā generation and generation. Oi kia umal ka kos. And the children, may His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is with you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For
shenderere. Ko te karala baba 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 ka. Karala baba la mandra la kash karala. Ko shikarala baba baba baba. Oh shikarala baba. Shikarala one more time, may His favor be upon. Yes, we receive it. Receive it. Receive it. And your family, and your children, and your children, and their children. May His presence go before you and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. Hallelujah. Can I pray? Tofilau ma fafitai, and I pray for the little fanaulia. Come, both of you. Ole alu luale, ele iole awale pole es umakalo I will pray for you. Don't worry, we'll come around you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. There is a shift. Eyele shifi, was shifi lunga le tua. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le tuel tama. Lord, I pray. Mo le whanau a tofi lau ma whawhitai. Tina foi. The daughter and the granddaughter. Lord, I pray there is a breakthrough coming for you both. There is a breakthrough. Please believe that there is a breakthrough coming. There is a breakthrough. Do you know what a breakthrough is? You've been locked. You've been locked. For somehow you've been locked. A breakthrough when a burst out coming like this. God is saying, it's like you've been locked for many years, but God is bringing a breakthrough for you both. Aua le fefe, aua le ma, ua o mai le fa o le tanga fa le nganga le tua ya te o lua le asunei. Do not fear, do not be afraid. Today, the Lord is visiting you. The Lord is visiting you. Father God, I break every lies of the enemy. Makushati karada. Nakosititi. Sikalalala. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my God, my shelter, tower of refuge and strength. Let every word, all that I am. We have the words up. Never cease to work. Shout to the Lord. Shout to the Lord of the earth. Let us see power and majesty. Praise to mountains bow down. Mountains bow down and the seas will roll. And the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy and the words of your forever. Forever I love you. Forever I stand. Nothing compares to the promise
saying, there was one time in your journey with God, that song was a very powerful song. Said right. You used to love singing that song. True, eh? It's one of the beautiful songs that your heart loves singing in your journey in the past. And the Lord is saying that the enemy stole the sound, stole it away. But guess what? God is bringing it back. God is restoring your passion for God. It's not that you lost. It's not a pause somewhere. You're going to start seeing the power of God. You're going to start seeing the beauty of God, the amazing of God. You're going to shout again. Shout to the Lord. You're going to come out of where you are. That's the breakthrough. It's going to impact your daughter, going to impact your brothers and sisters. It's going to impact the family in such a way that it's never been there before. God has a lot coming up for you. You go home, shout for joy. You shout for joy, for victory belongs to you today. Tofilau and Fafitai, victory is flowing in a family today. Give me 5. Give me 5, another one, another side. Oi. Give me 5. Tama. Fayam fa'avala o kakalo lang ai o le social distance. Ilaku le video lai. May the Lord bless your family. You know, there is an amazing blessing of the anointing of blessing going on in the family. La fai utato ile tatalo mo le tinale. O leva ngatu le tinale ma fatalitali o afe e o mai le tatalo ya tea. E yele mafuanga na la inga stuaile sa o le tatalo ya te oi. Mana ole tua la ko ya lu ke sa vali ma e kolengi. Ia lava lo kuma e malosi. Ole mailenga mai le tia pole ya toi. Ave esele tua le asole nei. Thank you. Ole ato e leila o falongo. La ko falongo le leia o ile swafo. Ole tina. Faui. Faui. Amen. Faui. E faui atu fapea. O le a faui atu whapea ma whapea le atua le whamalolonga ma le whangaina o lua uma. Whamaile anganga pa ia lua fia fia. Aua le toi manatu I mea na tutupu. E iei mea nga tutupu le tua nai nga mawhatia ia oe. Whamaile atua ua whaia le atua le asufau. Amen. O le asufau. O le alo mana onga, o te tatalo ia tuna atu le tua le mana onga. Le tua ia e tali tatalo I la ua. I le suafo Yesu. La whai tato le pese ngā o le aso fau mo le li, tato te pepese makako o ad fale. Sa vali ai mwhaftai, o whai le tua le li, o le aso fau.